clear tu le ngai thlatu zong te in zawa in chibai kabuk chewa du sakna sang ber ka hlan bak chewani ole tuntuma chuan video masalama kan share zo tak Russian sonam roguvan site chanchin update Meghalaya police nu chuin indoor khopuya anche ti thupui manga puhuna kolvom tu pos bengwa thak tak mai kan ngai thla ho le donani tuna ilo ngai kha ang Russian sonam roguvan site nupa Meghalaya state me ni somni pakhat sang ni somni panga honeymoon mangtura ankal anchin riat lawa an bodante zoni nia raja ruang cheto tak sora ram chunga mu ani dan baka sonam le abialpa ras ku suha le tol thatura mi pathum an roi chungchang thule man ani dan zong chu ahmalama kan soi vek to awangin soinon vek kher to lo mayang Meghalaya police indoor khopuya honeymoon murder case chui turadin Meghalaya police SIT team te chuan he tual thana kai noi thil om theidang zong te chui chuakel antuma wangin mishing noi somnga panga zet chenna indoor khopui India ram khopui fai berloman kumnga lai kumzona lodong to Madhya Pradesh sumdon na khopuya sonam chung ko le raja chung te ne na tangin anthil chuikal zel thu ti chaktu le thilom dan shim chik le film taka zirchu anti turani ti shil an ngai lo tunkar ni laini ni som pariat tharuk sanghi le somni panga khan chommalama sonam nu le pate chen na veng Govind Nagar kharcha lama kalmasa in he in anvathen hian an chung ko ni lo tu ma in an chim buai theilo na turle eng thunge an zo ti an hrialo na turin an thlen vele SIT team te hian kongka an kal maka heta hian darka ni chungin an hnen an zo dule an chung ko thule hla family statement chu an du tok an hu awangin an chu san ani sonam nutrapa chu Meghalaya police SIT team te chu nu lok hian akar khalchu ve halin reporter tenena Meghalaya police ten thil an zo chu thil naran general enquiries baka sonam chung nung ani thu asai Sanjay Verna chu sonam phone call recorda Sanjay Verna minga chinchia anin nei ma March April vela voizen hi somthum pali lai mai in biak na mu chu hian midang an omnia rin hlel lo thei ani lawa achan chu anin biak khun tam takhi zan lai ani wang ani Sanjay Verna hi tudang nilovin sonam bialpa ras ko suha chu lo ni in sonam hian ming diklo fake identity mangin abialpa ming hi afona nula tlangwal ti dan thin aloji alut chuni in an in biak khun chung hi darkar somruka tanga somkwalai atin tur thu Vivek Sim SP East Khasi Hills District chuan asoi raza te in lama vethung Meghalaya police SIT team te hi raja Raghuvanshi L te in lama hian family statement la tur hian darkar chan ve chung vel an oma sonam mi jele an ina hian niang zat chunge a chen ve man ti an zo thu raja u vipin chuan asoi vipin chuan sonam hian kanau a pheruk dan dik takhi alain puang lawa police rilru hi hruai pe na tuma police kota hian hun reizok lom se thudik chu alolang mayang ti thu asoi police in kol hun andil bel Meghalaya police te chuan thu zo fia chunjom turin ninga ni som pariat tharuk sang hi somni panga thenga an kol thei hun ato pawangin nilidang kolbel andil chu silong ko chuan ni ni dang sonam le abialpa le athurol pui ras ko su ha te chu ni dang kolbel phalna ape tual that tura roi mi pathum te ro chu an thu boy relfel ani ma chu lotang lailok judicial remand ngal turin ati Meghalaya SIT team 10 sonam le abialpa
Ras Kushwaha te Raja Raghuvanshi chungchang an pheru dan te police ne na anin pon dan zong te hi arap thlakin angai nom nge yang amai ro chu kot ma chon tur an lani don chau awangin soivek aremlo he tu boya poi khoi tu te chungchang ziana char si thi ama thayang berin pe nge antumti SP chuan asoi. Source: The Meghalaya Guardian, June 19, 2025. Business Standard, June 19, 2025 at 9:58 p.m. 19/06/2025. Huna call from Ole khati zong khania thu beng wa thak tak mai min chop chua saktu puhuna call from chunga lom thu kan soi tak mewani clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama kan hmudan le kan ngai dan te min lo tan lan sa clear tur chewin in khongai na karon nge na like comment share te tin min la subscribe lo poina min lo subscribe zel tur chewin in khongai na karon ngen tak meu ani ye.